Itu apa? Oh, itu apa? Itu enggak? Itu tulis enggak? Yang mana mau dimasukin? Yang itu. Salah nggak? 4 giga. Yuk, Serius. di dalam, di dalam. Buka lagi, buka lagi. Buka lagi. Ini Iya, 3 giga ini. iya, tiga. Tapi
Oke, oke, oke.
Kirim ke WA. Kok bisa di-play sih?
Fokus bidang. Itu harusnya jadi apa ya? Humas ya? Iya. Udah. Gimana? Nanti di sini. Soalnya bumper kalian nggak bisa di play. Aku juga bingung. Karena kegedean Kak. Nggak tahu. Nggak bisa di play. Kalau biasanya masuk nggak? Kamu jangan lihat sini, lihat ke sana di off air. Kabel kemana? Inputnya kok dari sana tadi Abi aja. Abi kan langsung masuk ya, masuk sini kan. Nggak bisa di play bumpernya. Kok juga bingung bumpernya kok nggak bisa di play. Sudah, yang besarnya juga tidak bisa. Pikiran kemana? Ini ada putihnya juga. Cek 1 2 3 coba 1 cek 1 2 3 izin kepada seluruh penerima
agar kita bisa mengecek kehadirannya sudah hadir di sini atau belum. Bapak Ismail Haryanto. Selanjutnya Bapak Jagirides. Siap. Selanjutnya Bapak Silianto Kusumo. Bapak Silianto Kusumo dari PT Kata Presindo. Selanjutnya Bapak Dodi Arsadian. Bapak Dodi Arsadian. Selanjutnya Bapak Raditya Wiyamanaya Jan. Belum. Perwakilan dari PT Pusri. Sudah hadir perwakilan dari PT Pusri. Perwakilan dari PT Asam Persero. Siap. I see. Nih. Selanjutnya Kepala DPM PTSP Kabupaten Lahat. Selanjutnya Kepala DPM PTSP Kabupaten Musi Banyu. Terima kasih. Selanjutnya Kepala DPM PTSP Kabupaten Banyu Asin. Selanjutnya DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Selanjutnya Kepala DPM PTSP Kabupaten Muara Enim sudah hadir. Terima kasih. Selanjutnya Kepala DPM PTSP Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ada audio nggak?
Cek 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Mana video mau dengar? Baik, selamat siang kami ucapkan sekali lagi kepada Bapak Ibu para peserta webinar South Sumatera Webinar Forum 2020. Kami bersama Bapak Ibu tidak harus mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan dengan hand sanitizer, kemudian memakai masker, dan kami persilakan Bapak Ibu yang memasuki ruangan hanya Bapak Ibu yang telah mendaftarkan secara resmi dan juga memiliki barcode dan juga perwakilan dari tiap perusahaan. Baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini kita sudah membuka open registration untuk seluruh partisipan yang telah mensubmit di acara kita pada hari ini. Dan untuk persiapan kita untuk forum ini,
Saya akan sampaikan terlebih dahulu informasi mengenai tata tertib submeeting. Baiklah, tata tertib South Sumatra Investment Webinar Forum 2020 pada siang hari ini. Akses ke Zoom akan dibuka 15 menit sebelum acara dimulai. Penambahan peserta dalam webinar harus menggunakan nama asli dan nama instansi. Kemudian peserta yang mendapatkan akses Zoom harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan pada saat webinar dilaksanakan. Kemudian peserta dihimbau untuk mematikan suara atau mute dan video selama proses webinar berlangsung. Peserta yang hadir harap mengisi form kehadiran atau presentasi guna pendataan, kemudian form daftar hadir akan di-share berupa link di kolom chat Zoom dan YouTube streaming. Nanti silahkan diisi dengan lengkap. Peserta yang tidak mengisi form pendaftaran sebelum acara dimulai atau tidak mengisi daftar hadir saat acara selesai akan didapatkan ajukan pertanyaan dengan cara tulis pertanyaan kepada kemudian format untuk bisa adalah nama instansi atau organisasi pertanyaan kemudian interpretasi bahasa dan terjemahan bahasa. Di sini ada formnya ditunjukkan. Makanan informasi yang akan disampaikan oleh penelitian bagaimana cara menggunakan terjemahan seperti itu. Misalnya menggunakan bahasa Inggris sama menggantinya dengan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Inggris untuk organisasi hari karena setiap perusahaan bersama dan sama perkembangan. Terima kasih. Bersama sebentar memberikan kepada Sumatera Selatan. Terima kasih. Kami informasikan kepada para untuk segera menginformasikan kepada
Iya. Program debat yang dijalankan di lahan saya membuat saya tahu pentingnya pemungutan limbah untuk memperoleh hasil panen yang minimal. Muslim warga petani. Respect the welfare of employees and the environment. It's a solution to agriculture and agro-industrial problems. Intensive guidance. Maintain environmental sustainability in operational activities. Creates a cleaner, more accessible, and more comfortable environment. Intensify policy programs to spur competitiveness of small businesses.
carries out CSR programs and community development initiatives to achieve community independence in social, economic, and environmental aspects. While concern for social equality and education addresses those who have yet to be reached. Together, embrace open-based Yuk, video yang anu. Muslim Parliament is stronger. That's the Indonesia of the future. Benteng Muslim Parliament, independence and the world better. Jangan standby kita pasti investment potential supported by a strategic position towards the sea lines that lead us to the west of Indonesia, South Sumatra province, which is a region named Tanjung Api-Api. The region of Tanjung Api-Api is a very strategic location directly connected to various ocean lines, which has an open and clear access to one of the world's largest trading routes by vessel, the South China Sea. Tanjung Api-Api has a geographic spatial index located in Indonesia's largest harbor and oil producer. In addition, Tanjung Api-Api is also has overflowing natural gas and oil resources. The highly invested interest has pushed the development of Tanjung Api-Api as an opportunity and potency to become the main core of industrial Malaysia in world activities.
These potentials are furthermore manifested by establishing a regional network called Shipboard Line and Special Economic Zone, or TRIPLINE as the Special Economic Zone, that provides network industrial sector such as manufacturing industry, oil, chemical, gold, electronic, and some other upstream industries under economic integration and ratio to improve the global competitiveness of investments on Indonesia. As an international grade industrial zone, special economic zone defined as an organization as a of production distribution chain from inside and outside industrial zone and vice versa. Industrial zone. As the heart of the special economic zone defined in Tanjung Ali-Ali, the main zone of the industrial zone has a total area up to 1,051 hectares. Furthermore, the current group industrial zone are also supported by special facilities. Moreover, besides the main features of the zone, special economic zone is supported by state councils to infrastructure, which occupies industrial production activities, different aspects, and automotive source, and thermal power source. Second, special economic zone defined in Tanjung Ali-Ali. The growth and development of Indonesia has global community with various capabilities and zone features, special economic zone defined in Tanjung Ali-Ali. Bypass kan HP link kan? In a very strategic location in the west of Indonesia, to become a part of a huge economic and industrial core in a very prosperous economy of Indonesia. Negara Indonesia is determined to build the nation and to grow together It is our commitment to continue to provide our best to ensure the welfare of the customers and the communities. Waduh, ini cuma ini. Sampai dari sini ya, Bang. Kamera kan ada. Aku suka cuma. Aku suka cuma. Dari mixernya. Makasih lagi habis. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami informasikan kembali untuk Bapak Ibu yang nantinya akan menerima penghargaan khususnya untuk perusahaan. Dan yang naik itu adalah pimpinan perusahaannya dan stafnya. Kemudian untuk BPD untuk ataupun untuk kabupaten kota, dan nanti yang naik adalah bupati wali kotanya beserta stafnya atau beserta kepala dinas BPD masing-masing kabupaten kota. Ini kami informasikan, dan satu lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang berada di round table itu ada alat translator. Jadi untuk alat translator itu channel 1 untuk bahasa Indonesia dan channel 2 untuk bahasa Inggris. Jadi kami silakan dan Bapak Ibu bisa menggunakan alat translator tersebut. Kemudian kami berikan mohon Bapak Ibu agar lebih acara kita pada siang hari untuk menonaktifkan dan memberikan Bapak Ibu selama acara berlangsung. Terima kasih. Integrated digital service transaction. Coming beyond space and time, all are supported in an advanced technology. With the spirit of taking faster steps, leading the competition, we are determined to develop the country.
Kehidupan tanpa perjalanan akan bisa menyakitkan umat. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu kamera kalah sedikit. Untuk translator untuk channel 1 bahasa Indonesia, channel 3 bahasa Inggris. Jadi nanti diserahkan Bapak Ibu yang berada di round table untuk menggunakan alat translator tersebut pada saat acara berlangsung dan diskusi berlangsung. Terima kasih. Bagaimana perjalanan akan selalu membawa kekuatan. Perjalanan akan selalu mengantarkan kebaikan untuk lainnya seiring dengan kehidupan yang terus berdenyut. Dan untuk setiap perubahan melalui waktu. Kami terus bergerak maju menuju masa depan dengan akhlak yang mulia. Terus menemukan kompetensi dalam diri dengan optimal. Inilah yang kami lakukan untuk terus membangun negeri. Kanan. Oh my. Apa saja semua kami lakukan untuk selalu terintegrasi dan bersinergi. Terus bergerak untuk selalu menjadi bagian setiap momen. Karena kami bukan sekedar mengantarkan, tapi kami selalu ingin berkontribusi untuk memberi arti lebih pada kehidupan yang terus mengalir. Kami adalah insan kereta api Indonesia. Mas, tadi kita tim di sini berapa orang? Jadi 3. Oke. Sudah sepakat tadi? 6 ya? Oke. Nah, kalau sudah berjalan, baru nanti kan Pak background virtual. Jangan sampai pukul. Mak, itu kita sama-sama jaga di sini. Oke, aku minta tolong Mas yang aturnya ya. 6 ya. Pantem daerah kelihatan merah. Jadi koordinasi aja. Suara lain panggil lagi meeting kan. Situ nah. Situ nah. Minta di situ. Minta di situ. Dimba. Nama emang mindset.
Yuk. Terus apa? Itu PC kan kalau Simpel lah ya sebenarnya. Ada ribet. Kalau nak yang ini kan 2-3 ikut kan. dari latihan tadi. Apa? Habis latihan. Orang pulang. Acara apa? Nikah kan. Ini baru ngubah jam berapa? 9. Cerah. Lakban, jangan lupa lakban. Gimana ya? Ada yang nyambut ya? Oh, keseng. Iya. Hati-hati ya. Sorry ya, hati-hati. Udah ya.
Tidak langsung bego. Tak baca. Kan dia tomboran. Langsung. Tomboran. Tomboran. Colok lah. Om. Colok di pon deh. Hah? Bisa. Bisa, benar.
gentlemen, now we will start to open registration that we already did just now. To all participants that already submit for this webinar, due to our preparation for opening ceremony and forum, I would like to know some information about Code of Conduct Zoom meeting. Code of Conduct Zoom meeting for Stone Sumatera Investment Webinar Forum 2020. The access to Zoom will be open 15 minutes before the event starts. Participants for this webinar must list under a real name and name of your company or institution, for example, Brian Rodriguez Class Communication. Participants who were given access to Zoom must register properly and be have language during the webinar. Participants will be asked to turn off the sound on mute and switch off the video during the webinar. Participants must fill in the attendance form. The attendance form will be shared in the form of a link in the chat box and YouTube streaming, and please fill in completely. Participants who do not fill in the registration form before the event started and will not fill in the attendance list when the event is over won't be allowed to get an A certificate. Participants can ask the question by writing your question in the chat box. And for question writing format, you will write down ask, name, institution / organization, question form, and the question please. And then on your Zoom meeting, you can find on your Zoom meeting for original audio and also selection for translate to English and Bahasa. Thank you very much. Shortly we will open this event. Ladies and gentlemen, please give a very big applause to Governor of Sumatera, Bapak Haji Nadiru. Sorry. Please welcome all the head of city, mayor, and region in Stone Sumatera province. Lagi baru oke itu lagi coba-coba. Kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu, untuk translator yang ada di atas meja Bapak dan Ibu digunakan sekarang juga, dan untuk bahasa Indonesia yang berada di channel 1 khusus bahasa Inggris di channel 3. Ya, kami mohon buat Bapak dan Ibu selamat. We are informing you that you can use the device of interpreter. You can use channel 1 for Indonesian language, and you can use channel 3 for English.
Opening loh. Opening. Bapak Ibu yang kami hormati dan mengenang ibadah Ladies and gentlemen, please give a standing ovation for Mr. Herman Dino, the Governor of South Sumatra, Governor South Sumatra Province. Gubernur dari Sumatera Selatan. Kami berikan waktu untuk berfoto untuk mengabadikan diri selama 1 menit. We give time for the photography team for the moment. Baik, terima kasih kami persilakan untuk kembali ke tempat. Thank you very much. Okay, ladies and gentlemen, we remind you to be seated and back to your place. Ladies and gentlemen, welcome to the opening ceremony of South Sumatra Webinar Forum 2020, a part of Infrastructure 2020. As the host city of this webinar, Palembang City will live begin with a class of small picture of Palembang culture, which will be shown by the traditional dance. This is our ritual for welcoming the special guest. This is Tanggai dance, also known as the long fingernail dance. This is how Palembang traditional dance performs to welcome people for a special event. Ladies and gentlemen, please give applause. Tanggai dance.
Party satu. Tanaman. Keluar bisa masuk lagi nggak sih mas? Kalau main. Oh di Sekarang kita sholat lagi, bisa Kami hormati, sekali lagi kami informasikan khusus untuk Bapak. Ladies and gentlemen, we would like to inform you to use the translator device
Channel 1 for Indonesian and Channel 3 for English. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His Excellencies Governor Sumatera Province, Bapak Haji Herman Deru, Distinguished Secretary of National Council Indonesia, Special Economic Zone, Deputy Coordinator Regional Development and Spatial Planning, Mr. Wahyu Omo, Senior Advisor on Economic Affairs BKPM, Mr. Indra Darmawan, Coordinator of the Director of Promotion Facilitator Region BKPM, Mr. Sanimwa, Head of Region and City Mayor in South Sumatra Province, Head of Investment and One-Stop Service in South Sumatra Province, Makajar Megaria, respected speakers, moderators, all webinar participants, ladies and gentlemen, once again, good morning, good afternoon, good evening to all audience wherever you are located. It's my privilege to welcome you all in this great event, where we represent South Sumatra Investment Webinar for 2020 on the topic Driving Opportunities in the New Normal Era, Tuesday, 26 November 2020, held in part of the world Palawan City, South Sumatra, Indonesia. Please give a close. So the webinar is an integrated part of Second Investment and Infrastructure Expo 2020 in Raja Sumsel that will be officially open today until Sunday 29 November 2020, which is held in Palembang Trade Center Hall in Palembang City. With the momentum of new normal era, we would like to try a collaboration between countries, provinces, and private sectors, especially in the potential opportunities to invest in South Sumatra Province. Ladies and gentlemen, this event has been organized in collaboration with the Provincial Governor of South Sumatra, which is represented by One-Stop Investment Services and Integrated Services Department, and event organizer JICA Synergy and PC Synergy Antanusa, as well as BKPM Investment Coordinating Board of Indonesia, with all IICC in the abroad. Ladies and gentlemen, next, the national anthem of Indonesia. Please be raised. Silakan duduk kembali. Ladies and gentlemen, please all be seated. Bapak Ibu, kegiatan hari ini dapat berjalan Dan lancar, mari bersama kita mengangkat kedua tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ladies and gentlemen, in order this
program is running well. Let's listen to the prayer by Mr. Charles. Amen. The platform is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya arhamar rahimin. Puji dan syukur kami persembahkan atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan. Salawat dan salam kami aturkan pada junjungan kami Nabi Muhammad yang kami agungkan. Ya Allah, saat ini kami berkumpul dalam acara pembukaan Saud Sumatera Investment Awal Investasi dan Infrastruktur Sumatera Selatan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai momentum dalam meningkatkan realisasi investasi di Sumatera Selatan. Serta jadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan daya tarik yang kompetitif terhadap ajang promosi bagi produk-produk unggulan daerah Sumatera Selatan. Ya Allah, perintahkan kami dalam berbenah untuk meningkatkan pembangunan memelihara dan menjaga peradaban. Informasi hasil produksi yang memiliki daya saing yang membanggakan untuk pembangunan masyarakat Sumatera Selatan. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta limpahan rahmat karunia yang penuh dengan berkah, hasil produksi yang berlimpah, berbagai rahmat-Mu yang maha kuasa. Ya Allah, jadikanlah semua kegiatan ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Allahumma ya wasi'al maghfirah, dalam kami mengemban amanah yang telah Engkau berikan kepada kami, terkadang kami salah dan hilaf. Karena itu ya Allah, maafkanlah segala silap kami, salah kisah orang tua kami, dan para pemimpin bangsa kami. Himpunkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati, Ladies and gentlemen, laporan next we're going to listen to the report yang akan disampaikan of the head of the committee, Ibu which will be delivered by Ms. Hajar Rosa Megar. Kok ada putih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Coba.